Thando lakho lukhona kuze kube phakathi. Siyabonga namhlanje evini lapho sesifunza ngoba uNkulunkulu phakathi kwethu umile njalo. Amen. Ngibingelela umholi wethu la ekhaya abafundisi ubange babo. Ngibingelele ogogo omkhulu ubabe nabomake nalabancane egameni likaJesu. Sibingelela nalabangakavame kuba nathi, sibingelele nalabaqala kuba nathi, siyabamukela egameni leNkosi. Ngokanhleko sibonga into ngeMobed umfana kaNkulunkulu. Namhlanje langa lokuthi ukhethwe likomiti. Siyacela ukuthi manje sifunze leviki kuphuthuma encwadzini yabaseFilipi sahluko sesikucala evesini laka 27 Filipi 1 verse 27 28. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngalinye ilanga ngicathe kumcoka luvelelo ukuthi labanye abantu bokusiwe sicela zibani usiphe ubufakazi. Ngilawufika ubona khona ukuthi awukona nebantu esothwele ngoba kulesinye isikhathi abantu bayesaba ufakaza kanti ufakaza kumcoka. Inkosi ngibusise. Siyabonga kakhulu labancane ekufakazeni babo. Sibona impumelelo noma ngiyicubekela phambili elibandla uma sibona abantu abasha abafakaza. Philip 1 verse 27 ufundzeka kanjani ka 28 na 29 na 30. Kuphela hambani ngalokufanele livangeli laKristu. Kuze kuthi noma ngita ngibona noma ngingekho ngive tindzaba letimnandzi ngani ukuthi nimeniqinile emoyeni munye kukholwa livangeli nikulwele ngebungu. Hallelujah. Kuphela hambani ngalokufanele livangeli laJesu Kristu. Kuze kuthi noma ngingekho ngive tindzaba letimnandzi ngani. Uyathi nawushiye umfana ekhaya wabashiya, uthi nawubuya ubona umuntu usuka ngasekhaya aqhamuka, uyofuna kuva umakhelwane ukuthi ingabe kudeni lokonakele. Uma umakhelwane angathi lena kubona ekhaya ungavela uqaleke lesinye isikhathi ngoba umuntu nangabe ungekho naye kuyenteka ukuthi angendi lokufanele kwethu. Sinebantwana lekhaya kuphuma nje kwethu uthi uyabuya utocheka ulokukhohliwe umkhazi umfana sawulapha etuluko wedlobo ubuka tito lahlala ngatibone noma langakavumeleki ukuthi atibone. Pawula lapha ubhala lencwadi lena ubhala ngoba athi ingcondo yemuntu kuthi umuntu uma kunyamalala nje umuntu emehlweni akhe lambukile njengoba amphole Pawula. Kuyenteka ukuthi athi hayi akekho umfundisi, hayi akekho maki, hayi akekho umzalwane. So ubhala lamagama kubaseFilipi uthi kuphela hambani ngalokufanele livangeli. Kuze kuthi noma ngikho ngisenhlangano noma ngabe ngikho ngisembabalo kodwa uvakale ukuthi nikulwela ukukholwa ngebunye. Inkosi ngibusise. Uyathi khona abantu abalwa ukukholwa bangalo ngebunye bese baba divided. Kulwa ulwelo ukukholwa lokuthi ubambisana naloyo elisebenza naye indzaba yokukholo lobo bunye lobo. Inkosi ngibusise. Nakuthiwa kuyafundwa sisuke sitraina silwela ukukholwa kwethu. Nakuthiwa siyahlangana sisuke sitraina silwela ukukholwa kwethu. Sendela ukuthi tonke into tibeka sendela ukuthi tonke into tibe angani namakutawula hleka ngicela ufake ekhekhini bazalwane ngomnikelo ngicabanga. Silwela ukukholwa ngebunye. Lithi iBhayibheli lapha kulencanyana lena lethi ngive tindzaba letimnandzi ngani ukuthi nimeniqinile emoyeni munye kukholwa
nikholwa livangeli nikulwele ngebunye. Hallelujah. Niseqinile na. Umuntu nje kuloyo namuhla kuthi inkosi iyasishiya kulomhlaba physical. Idawusina ibuya futhi ibonakala ngemehlo. Lithi iBhayibheli siyabona ngemehlo. Noma iyabe isemoyeni kodwa iyabe nesithobe sa physical. Iyawubona kulabo labantu awukhona kuyibona ivela. LiBhayibheli lithi iyawuthi nayo ibuya ke inkosi iyakhanza kukhona yini na kukhona. Inkosi nkosisi. Verse 28 uthi Ningathuswa lutho ngalabo labamelene nani. Lokusiqiniseko sekubhubha kubo. Kepha sekusindiswa kwenu. Hallelujah. Ngalesikhathi abhala lapha lo mpostoli ubhala ngesikhathi lapho khona livangeli lisahlanyelwa lisese fresh basebanengi kakhulu labalwa nabo physically nyalo bantu balwa nathi scientifically noma financial bakhulu besilungu abasali nathi ngokuthiwa ungayi esontweni bavele nje babeka imali babeka isono babeka umsebenzi babeka isono umuntu agijima emsebenzini umuntu agijima emalini umuntu agijima entertainment akhe abasasha ukuthi batali bethu nje lamakhaya nje asibantwana abancane noma ke bafati bethu noma amadodza ethu naka ngayi esontweni akasha ukuthi ungayi esontweni nawe kude lokutshela ukuthi ungayi esontweni kodwa leminako yalelive sengiyo lemihungako kakhulu lemenda ukuthi angakhona ukuthi aye esontweni. Inkosi nkosisi lithi ke iBhayibheli noma ngabe bamelene nani noma ngabe bayanishaya noma ngabe bayaniphiisa noma ngabe banibekela tonke etaba lithi Kristu akasiwe inkosi yekulandzela kufanele ukuthi nathi ukuthi kufanele niqhubekele phambili nedlule futhi nathi ukuthi labo bantu labamelene nani kubhubha kwabo indlela yabo iya ekufeni. Inkosi nkosisi livangeli lesamkhetha abazalwane livangeli lingilona lona lelena umuntu ukuthi asinziswe ekufeni kwaphakathi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Inkosi nkosisi ngicela sicedzele mama Ngoba ngenxa yaKristu nina nabelwa ngemusa. Angisho ukukholwa kuye kuphela. Kepha nekuhlupheka ngenxa yakhe. Ngoba ngenxa yaKristu nina nabelwa ngemusa. Hayi uthi angisho ukukholwa kuphela. Kodwa nekuhlupheka ngenxa yakhe. Kodwa nekuhlupheka ngenxa yakhe. Lokho ukuthi upentela sithobe noma ke ukwavulela umqondo lothi njengoba nibe nemusa uthi nikholwa nokumukela livangeli yatini ukuthi le ndlela nayikhetha akusiyo indlela ledlala imnanzi inehlupheko takhona ifana nendlela yemengu noma yokuthathana kuyaye kuthiwe lesinye isikhathi ngenxa yokuthi asibone thina bantu kuthiwe umakoti emendweni kukamkhathani ngesiswati angithi kodwa uyathi emajita aye athi labafana baye bakutshela ukuthi sewusenkingeni atshela wena lothatha ngoba ayathi wona ukuthi nendvodza seyisetinkingeni sekunetinkinga takhona uma seyithethe umfati bunanzi bakhona ngokuthi yonke indlela inemanyeva akhona kodwa ngemusa waJesu nangemandla lesinikethe wona uma sithatha indlela ngiwo lokwenza ukuthi siqhubeke njalo sikulwele ukukholwa ngebunye emoyeni wethu. Inkosi nkosisi haleluya. Bangakutshela nabo baba
kuningi labafise ukuthi ngabe baba nabo basekholweni kodwa solobede nanyana lokuthi kube bede kulokunye lokwenda ukuthi uqhubekele phambili ukholwe ngoba mhlawumbe kube unako mhlawumbe sokuzoba content noma sekwendile kuningi lokusilahlekele ngekukholwa kwethu kodwa akwendi ukuthi siyekele enkosini naku lokunye kugula kufika kwabo kwenda umuntu ukuthi amade kuNkulunkulu isikhathi esiningi umenda ukuthi amade kuNkulunkulu uma afeyilile umade kuNkulunkulu uvele anyamalala nelive ngalamanye amagama tihlupheko tekukholwa tikhona kodwa tikhonela ukuthi tisiqhubekisele phambili mina namavunawa noma nginabufakazi nabo ukuthi itolo besijabula sibona nje TV yebo ukuthi sashada mhla ka2011 mhla ka5 February 2011 so kushada ukuthi sina 11 sishadile nalavulakade so sibuka ke le video ke yethu nebantwana ngoba bophile nje bangayathi le video bathi ukuthi sashada babona sithombe nje ngabo kodwa abayathi le video so siyayiphatha ke emsebenzini owazi i-community emsebenzini lelokucoka siyibukela ekhaya uma sibukela la kimi emphefumulweni yami ngijajuliswa kuloko ukuthi naku ngiyashada ngifuna ngathi noma namva kahle ngijajuliswa ukuthi ebusheni bami ngathi gcina uNkulunkulu nemkami nebazalwane bonke labakhona netihlobo nalabasemsebenzini basupporta umshado wemuntu lowenta lokuhle sekunethi kunabantu abafisa ukufisa ukuthi babe nekhaya umuntu lomuhle labanye abafisa ukuthi babe nempilo lenze lejabulisako lethokotisako bangamyeki uNkulunkulu ngoba bafike kulenzawo lena ngenxa yosibebesaba uNkulunkulu kumnanzi kubuka kuthi ungena na umnyango nami kungabuki ukuthi ufike lapha wahlasa izingakanani asengibekise ngalokho uma utokwela umfuna angibekise njani uma uya ezindwendweni usuka la ezindwendweni awukhone kubona angithi now asithi nje suka la sezindwendweni angeke ubone namfuna futhi angithi lokubonako ubona kwenyukela netihosha nemaji lithi ke lami ke uma ufuna ukuphila emshadweni noma enkosini ekukholweni ungabuki la uhambe khona inhliziyo yakho ihlale khona ungabuki ematshe neludzaka netihosha nabonombeva lodlule kubo buka lokuqala kwakho noma ke le initiative noma ke lesicalo sakho ukuthi nje wena kuze ukuthi uyasuka uyahamba uya esidwendweni yini lo yendini uqale kanjani nganquma ukuthi ngiyamkhonda Jesu ngiloko lokwenda ukuthi ngiphile namuhla inkosi ngosiza lokwenda ukuthi uphile ekhaya ukuthi ngalesikhathi unquma ukuthi ngiyawungena nawumndeni nami noma ngiyamthatha namumfathi nami ngiko lokwenda ukuthi uqhubeke ngoba uma ungabuka ematshe ubuke tithaba uthi uyacabanga ubuke konke lokukhona lodlule kuko emehlo apha ngasala khona kodwa kuba nesicubo sakho ekuqaleni ukuthi nganquma ngathi ngifuna nami ukuthi kwenteke kungabe utawubona ngalelo langa lokwendela noma inkinga dibe khona kwaba mnanzi kwehlela kwenyuka kwaba nematshe kwaba neludzaka kuze ufike ezindwendweni kodwa lokusala ukuthi ufikile futhi ukhona khona lithi ke iBhayibheli enkosini nakhona kunjalo noma tikhona tonke inkinga letikhona noma mamelana nawe ekhaya noma mamelana nawe emndenini wakho kodwa iBhayibheli lithi noma ngabe kunjalo kodwa Kristu ube nemusa ukuthi kube sevangelini lakhe usisolo awufi umdzala solo uyakholwa akusolo utholo lo sala ngokuthi
uNkulunkulu unawe khona lapho ukuthi awukutholi lokufunayo noma ukutholile kwalahleka noma usekuthola solo uyazama kodwa lokusala ukuthi wanquma ukuthi ufuna kuhamba naKristu akasekho inamuhla uma solo kwasekhona nalamuhla kufanele ujabule ngaloko ngoba uyingozi nalamuhla phakathi kwakho ingozi ngosisi ngilele nalamuhla bazalwane ukuthi asikulwele ukukholwa sicinile sibe nemandla imihla nemihla yokuthi sikulwele singakuyekeli ngoba uma sikuyekela sihamba nalababhubhako labo labamelene nathi. Haleluya. Ngicela sisukumeni sisinkosi siside umane uhlale nasi namhlanje na ukholwa sikubambe uqine ngoba uNkulunkulu lophilayo losiphekela ngemuso ingosi ngosisi. Ngicela sisukumeni sibe nomthandazo njalo khona ipraise team engahlabelela. Jesu musa wakho Nkosi phakathi kwethu nalamuhla thando lwakho Nkosi phakathi kwethu nalamuhla lokufuna Nkosi ukuthi ukukholwa kwethu Nkosi sihlale njalo sikubo uNkulunkulu wethu singakuyekeli uNkulunkulu wethu ngoba sibakade simintshele Nkosi kubo Nkosi ngemusa wakho noma ndihlupheke kodwa ndikhonela Nkosi kusifana noma Nkosi imandla kukhona letima njalo phakathi kwethu asibuke wena Nkosi uNkulunkulu baba siyakhuleka Nkosi egameni likaJesu lithi live lakho nakuba noma hayini uNkulunkulu egcwele lokubekiwe phansi emhlaba noma Nkosi ngatulu komhlaba noma Nkosi kuphe emazulwini noma nguphi kude ngoba wena Nkosi ufuna ukuthi umuntu wonke Nkosi aphile impilo ebungcwele impilo engehluleki impilo yokuqhubekela phambili impilo yakwathi wena uyinkosi emsenziswe kuphila kwakhe baba lengcwele siyabonga egameni likaJesu ukuthi bekungaba kuzingelo noma ngabe yini uNkulunkulu egcwele bekungaba khulubetheka noma ngabe kweswela bekungaba kufa noma ngayini Nkosi sisithi Nkosi usimise siqine ekukholweni baba lengcwele